legalizam je broj 1, da kažem, što obara vjeru. Šta je to? Da morate se spasiti kroz zakon, da ipak važi zakon, da ipak važi subota, da ipak važi sva ta pravila. Vidite? Važi Hrist, eto, o tome se radi, to više ne važi. Kad Hrist živi u vama, vi ne možete da kršite zakon, ali to je za djecu, slova zakona su za djecu, ali kad vam neko to nameće, vi ćete se baviti time, a ne Hristom i vaša vjera će da pane. I onda ćete koristiti nešto što je dobro, to je zakon, to su pravedne odredbe. Jeste, ali vi nemate vjeru, nemate duhovnost. Ne možete da nadvladate grih, ne možete da nosite krst i ne možete da nadvladate tamu. Zašto? Jer imate, pala vam je vjera zato što vam je neprijatelj ubacio zakon, ubacio vam je subotu. Vidite, ja svetkujem subotu, ali ne tu subotu iz zakona i iz slova, koja znači smiješ ovo, ne smiješ ovo. To je bilo za robove, braći i sestre. Zakon je bio za robove. Zakon je bio za ljude kojima si trebao da kažeš nemoj da spavaš sa životinjama, nemoj da žrtvuješ djecu, nemoj da spavaš sa majkom i sa sestrom. Tim ljudima je trebalo nemoj to u subotu, nemoj to. Mene to ne treba, ja sam sin Božji, ja sam naslednik Božji, ja sam sunaslednik sa Hristom, ja imam slobodu u Hristu, ja mogu da radim subotom šta ja hoću, to je subota iz Božjeg carstva, razumijete li? Međutim, šta radi Božji sin? On zna da je njegov otac stvorio, napravio jedan dan, da možete u taj dan da imate posebno zajedništvo sa njim, da primite posebne blagoslove. I zato ću ja taj dan da iskoristim baš za to, da imam zajedništvo sa njim i da primim blagoslov. Ja neću zloupotrebljavati taj dan, ali isto tako taj dan nije ne smiješ ovo, smiješ ovo. Ne znam da li me razumijete, jer kroz to vaša vjera pada. Vi se možete pozivati, ljudi umiruju savjest tako što kažu zakon, subota, ne jedem svinjsko, dajem desetak. Uzalud vi to pričate i držite, vi nemate Hristovu vjeru, vi nemate duhovnost, vi ne nosite krst, ne možete da crpite to, nema radosti u vama, nema onog lica koje treba da se vidi. Zašto? Jer hranite se pogrešnom hranom. Hranite se hranom koja je bila predviđena za neke druge ljude. Koje ljude? Za one koji su bili rođeni od žene. A najveći među rođenima od žena je bio Jovan Krstitelj. Međutim, postoji sad nova hrana za one koji su rođeni od Boga. To smo mi smo rođeni od Boga. Hrana naša je Hrist. Zar ne kaže ja sam hljeb života? Da li me razumijete? Mi moramo da jedemo Hristovo tijelo i da pijemo Hristovu krv. Znači, nije za nas više hrana, zakon, slovo. Da li me razumijete? To je postalo prokletstvo sada. To je bilo blagoslov u stari zajet, zato što to je bilo to što su oni imali. Međutim, danas je to prokletstvo. Da li me razumijete? Danas ne treba da se hranite tom hranom. Danas se hranite lično Hristom. Kad se hranite njim, vjerujući njemu, živeći njegov život, crpit ćete ono što on ima, apsorbovat ćete ono što ima, tu duhovnost koja je jača od grijeha, koja je jača od svake tame. Nadam se da me razumijete. Također postoji razne druge loše hrane koje se mi hranimo. Ne samo taj legalizam, postoje razne učenja. Među tim je i to da je sve bilo jednako prije Hrista i posle Hrista. Također to je loša hrana koja obara vašu vjeru. To su one adventističke fraze. Uračunata pravednost, data pravednost, ja vjerujem, Bog te vidi kao pravednost. To sve obara vjeru. To je sve starozavetni rečnik. Morate da upotrebljavate ono što je Bog sada nama dao, koji smo rođeni od Boga, to je Hrist. Njega morate da upotrebljavate, njega morate da jedete, njega morate da pijete. Zar on ne kaže, samo što on kaže u Jovan 6 da su te riječi duh i život, znači morate ih duhovno razumjeti. Znači da jedete njegovo tijelo i da pijete njegovu krv, znači da živite njegov život. Kako? Vjerom. Jednostavno vjerom u njega, to spontano ide. Znači ne treba vi, povjerovao sam šta će sad da se desi. Ne ide to tako, to bi bila pravna vjera. Ja vjerujem, onda će se nešto desiti. Ne na taj način. Vi vjerujete, to se već dešava. Ne razmišljaj o tome, to ide, teče voda. Kako Isus rekao? Rijeka žive vode. Vjerom otključavate to. Nemojte da razmišljate da li ta voda izlazi. Počela ona da izlazi. Pustite vi još nemate duhovne oči da biste to vidjeli. Od vas se traži da vjerujete. Znači nemojte, braći i sestre, da se hranite lošom hranom. Ostavite te jeresi, ostavite razne sporedne teme, razne zavjere, razne teorije. Ostavite se YouTube-a. To služi da vam obori vjeru. Nema u Vavilonu istine. Da li me razumijete? U istina je samo u Hristu. Zar se ne kaže pomazanje u nama će da nas uči? Ne treba vi YouTube da konsultujete šta će da bude. Hrista ti konsultuj, zato što on vidi unaprijed. Da li me razumijete? Znači, potrebno je vrijeme da se naviknete s tim. Ja ništa ne gledam s YouTube-a, osim ovo naše, ovo što je iz Izraela. Znači, ove naše prezentacije, ove naše ljude. Ništa drugo, zato što znam da tu nema istine. Možda ima kakva tačka istinita, a to je Vavilon. Možda ćete uhvatiti vi neku istinu kao tačku, ali drugih 5 tačaka će da obore vašu vjeru i vaš um će ići u drugom pravcu.
Čak i ako ima tu neke istine, vaš um je otišao u drugom pravcu, u drugačijem razmišljanju. O tome se radi. Morate da jedete Hristovo tijelo i da pijete Hristovu krv, da biste živjeli taj život, da crpite tu rijeku žive vode, da ste zadovoljni, radosni, da živite bez grijeha, bez svjesnog grijeha, ne bez grešaka, da li me razumijete? Još nismo izrasli do te tačke da nijedan postupak naš nije grešan, zato što još uvijek ne znamo Božju volju za sve. Mi znamo ove osnovne stvari, mi ne činimo svjesne grijehe u onom domenu za koji mi znamo da je Božja volja. Ali ima dosta stvari koje još nismo svjesni neke situacije životne šta je Božja volja i zato rastemo i može se desiti da napravimo grešku. Ali čim napravimo grešku, to je greška, nije grijeh, vi se odmah vratite, shvatili ste i to je to, zato mi živimo bez grijeha. To je taj život bez grijeha, nema namjernog, svjesnog i kontinuiranog grijeha, da li me razumijete? A čak ako se to desi, vi se odmah vratite. Znači time treba se baviti, a ne drugim stvarima, ne lošom hranom.